Sing that with me, praise. Praise, I still got a reason to 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 praise. I still got a reason to praise. I still got I still got a reason to pray. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me, for me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now.
Sê, goeienaand. Laaste aand, voel soos 'n marathon. Baie welkom aan elkeen. Ek hoop julle is so opgewonde soos ons om te sien dat die man vanaand uit sy ellende gesit word. En ek gaan nou nie we've got the power sing nie. Ek het dit by die huis in die spieël probeer, dit nie goed afgegaan nie. As daar enige kinders is wat in die kerk is wat graag liewerste Christelike fliek wil kyk, hier buite as jy uitgaan daar by daai deur, daar's 'n saaltjie daar aan die buitekant, hulle wys lekker 'n fliek vir hulle vanaand. So hulle is meer as welkom as hulle wil uitbeweeg daai kant toe. As hulle wil bly, be prepared. Maar weer eens baie welkom. Ons is opgewonde. Ek sê vir die span, ek het van gisteraand af, het ek so, ek weet nie of het my derms wat draai nie, ek weet nie of het 'n warm gevoel is, soos wat aan die gang is nie, maar ek is so half gespanne, asof dit die eerste keer is wat ek hier voor staan. En, maar dit is nie 'n ongemaklike gespannenheid nie, dit is 'n opgewondenheid. En terwyl ek so dink aan vanaand, en ek vra vir die Here, maar wat kan ek bring vanoggend, of vanaand althans, en hy bring vir my na Joshua 6 toe. So, die van julle wat nie weet wat in Joshua 6 staan nie, dis toe hulle Jerigo binneval. 6 dae, 7 dae, wat hulle om die mure gestap het. 6 dae doodstil, ramshorings het geblaas. En die Here wys met die prentjie van die 7de dag, wat hulle om die muur stap 7 keer. Almal skree, almal juig en daai mure wat platval. En ek dink aan vanaand wat die laaste aand is van die Pinksterraad, dat daai mure vanaand sal val. En dat die Gees uitgestort sal word vanaand. Die vuur val. En dat wanneer ons praise and worship vanaand, dat daai mure sal val. En dat die Heilige Gees jou sal binnendring vanaand. Asof jy die Jerigo is wat se mure in mekaar val en die Heilige Gees jou sal binnendring vanaand. Dis my gebed vir vanaand se praise and worship, maar ook vir die woord wat voor lê. Kom ons sluit die oë en dan staan ons op en ons prys die Here se naam lekker. Here, dankie dat ons vanaand op 'n Woensdag aand, Here, hier as gelowiges by mekaar kan kom. Here, honger vir U. Honger vir U woord, honger vir U teenwoordigheid, Here. Here, ons net just a touch of You, Lord. It's all we need, just a touch of You. Vader, dat U ons dors kom les. Ons honger kom stil, Here. Ontvang ons lofliedere en ons aanbidding vanaand, Here, want U is dit so waardig. Soos daai een liedjie van Heilig sê, U is so waardig. Waardig is die Lam vir ewig. En ons prys U naam, Here. Seën elke persoon in elke sitplek vanaand, Here, ontmoet hulle persoonlik. Here, Heilige Gees, ons hoef U nie te nooi nie, want U is alomteenwoordig, maar U is so welkom. U is welkom in ons midde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan opstaan, dan sing ons lekker saam. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met You. I was breathing but not alive. All my failures I've tried to hide. It was my tomb till I met You. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into Your glorious day. You call my name.
glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, to your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, and you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healer. Now your love is the air that I breathe. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hallelujah. Ek is sommer bewoon vanaand. So as ek ophou sing, dan weet jy hoekom. Dan weet jy hoekom. I ran out of that grave, said his deal. He was my tomb, till I met you, Jesus. So die volgende is lekker Afrikaans. Ek dink dit is maklik om te sing vir die. Maar fokus vir my op die woorde wat ons sing. Die koning is hier. Die koning sit nie in sy paleis daar ver aan die ander kant nie. Die koning het af aarde toe gekom om saam met ons te kan kinders het terme kan gebruik te mingle. Ons heilige God afgekom om ons te ontmoet. So die koning is vanaand hier by ons. En vanaand as jy sing hom fisies langs u staan of voor u staan. En die liefde in sy oë vir u. Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom en hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee en hy is hier vir ons. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus, hy is die koning van my lewe. Die koning is hier.
op die troon. Sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis van Jesus. Sing halleluja, want die lig het gekom. Sing halleluja, as lewe deur hom en uitgekom vir jou en my. Die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, hy is die koning van my lewe. Die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, hy is die koning van my hart. Koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, hy is koning van my lewe. Die koning is hier, ja, hy is hier. Koning is hier. Here Jesus, hy is koning van my hart. Here Jesus, hy is die koning van my hart. Dankie Here Jesus dat U die koning van ons hart is. Paul, laat ons vanaand elke ruit en elke deur sal oopsluit vir U, Here. Daai deure wat toegesluit is en toegemaak is, want U moet net nie daar kom nie. Laat ons juis daai deure vanaand sal oopmaak, Vader. En dat die Heilige Gees ons sal deurweek soos Sondag aand wat Dr. Anthony daai hemp so binne in daai gedruk het, Here. Dat U ons sal deurweek elke wit stukkie, elke stukkie wat in jou hart is, sal gevul word deur U Heilige Gees. Kom vul ons van nuut, kom maak ons nuut van binne. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy, that born with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of Your power. God, You're so good. Oh God,
And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. Say for me, please. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. Oh God, you're so good. You're so good to me. Yes, you are. You're so good to me. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. I want more of you. Set
afbreek vanaand. Spirit breaker, heaven come down. Now, Father, and all of heaven roars your name, sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Our Father, all of heaven roars your name, sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Spirit breaker, break our walls down. Spirit breaker, heaven come down. Spirit breaker, break our walls down. Spirit breaker, heaven come down. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and sky. Revival, we want to see your kingdom here. We want to see your kingdom here. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and sky. Revival, we want to see your kingdom here. We want to see your kingdom here. Spirit breaker, break our walls down. Spirit breaker, heaven come down. Dat die stem vir die laaste keer. Spirit breaker, Yes, Lord. break our walls Yes, Lord. down. Yes, Lord. Break down the walls of religion in this place tonight, Father. Spirit breaker, Break down our own walls that we put up, Father God. break our walls down. Yes, Lord. Spirit, break down. Break down every wall that is not from you tonight, Father. Lord, every boundary, every boundary that we put up, Father God, between us and you, Lord. Lord, everything that we place, Lord, the things that we as human beings put in place, Father God, that is not from you, Lord. We pray that you will come right now and you will break down every barrier in the mighty name of Jesus Christ. Spirit of God, come right now, Father. Lord, we are ready. Father, we are here for a move of your Spirit tonight, Lord. We are here, Lord, and we say, Father, come and move, Holy Spirit. Come and break down every wall, Lord.
every wall, Father, every wall, Father God, that we have placed up, that we have erected in this place, Lord, every wall, oh God, come and break it down right now, God. You want to move, 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 Father God. You want to move in this place tonight, Lord, through your Spirit, oh God. And my prayer is, Father, come, move in this place, oh God. Like a river flowing, Father, like a river flowing, oh Lord. Let it flow, let it flow, let it flow tonight, Father. And every hindrance, every barrier, oh God, will be removed tonight in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Holy Spirit, that you are in this place tonight. Thank you, Holy Spirit, that you are here to move, Lord. Thank you that you are here, Father God. I pray that you will take us deeper, oh God. Take us deeper into your presence tonight, Lord. Take us deeper, Father God. Take us deeper, oh God. We don't want to be just up to the ankles, Lord. We don't just want to be up to our knees in God's presence tonight. We don't just want to be up to our hips like Ezekiel 47 says. But Lord, tonight we want to swim in your glory, oh God. So come and break down every wall that is not from you. Break down every wall that is a man-made wall. Break down every wall that is a wall of religion, oh God. Break it down because you're interested in a relationship. Spirit, come down. Spirit, come down. And tonight, if you are going to allow your flesh to get into the way, you're going to miss out on what God wants to do in this place tonight. But if you are going to open up your heart and open up your spirit and say, Lord, move in me, move through me, Father God. Touch me tonight, Lord. Touch me tonight, Lord. I'm here because I'm hungry for your presence, oh God. I just feel we should sing that again. Just sing it again. Spirit, come down and break every wall in this place, oh God. And as you are standing there or sitting there or even watching online, my prayer tonight is that there will be a breakthrough even right now, that you will experience something new even right now. Hou op om te staan met die water tot by die enkel. Hou op om met die water te staan tot op die knieë. Jy sien, want dan is jy in beheer. Jy kan nog vinnig uithardloop as die golwe kom. Hou op om net tot op die heupe te gaan. Jy is nog steeds in beheer. Vanaand sê God Esegiel 47, daar's 'n rivier van my gees wat vloei. En jy het nodig om daarin te swem vanaand. Jy het nodig om te swem in my heerlikheid, sê die Here. You need to swim in my glory tonight. So break down those walls in Jesus' name. We want to see your That's right, Lord. That's right, Lord. King Jesus. Your name we're lifting up. Come on, Your glory, shaking up the earth and sky. Yes, Lord. Revival. That's what we pray We for. want to see your kingdom here. We want to see your kingdom here. Spirit, break out. Break our walls down. Spirit, break out. That's right, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Move. Heaven Touch every person comes that is desperate tonight for a touch, oh God. Every person that says, Lord, here am I, Father. Spirit, break Holy out. Spirit, break out in this place tonight, Lord. Through your Holy Spirit presence, oh God. Let it move, let it move, let it move. Oh yes, He's breaking down walls in this place. He's breaking down walls in this place tonight. Elke muur, Here, wat nie van U af is, U sal afgebreek word vandag. In die naam van Jesus, Here. In the name of Jesus, oh God. King Jesus, you're the name we're lifting up. Your glory, Yes,
Yes, Lord. Heaven comes down. En nie net jou hande so opsteek vanaand en sê, Here, dis my hartsbegeerte, Here. Here, ek bid dat U my sal vul vanaand met die Heilige Gees, Here. Ek bid vanaand, Here, dat U my sal vol maak met U teenwoordigheid, Here. Lord, we want to see a revival, Father. We want to see an outspread of your revival, oh God. We want to see revival take place, Father. But Lord, I pray that you will start with me tonight, Lord. Lord, start with me. Start with me, oh God, so that revival can flow through me, Father. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. You see, the word revive comes from re plus vive. Re means again, and vive means to live. That's why revival always takes place in a church. Because something once lived, something once had the Spirit, but it became dead, and therefore it needs to live again. So, Father, we pray for a revival, Lord, like never before in our hearts. We pray for a revival that will stir up in our spirits, Lord, that we will live again. That we will live again, but not through the flesh, but by your Spirit, oh God. May your Spirit move in our lives tonight, Father. And may we come and say, Lord, here am I. As jy wil hê die Here moet jou gebruik vanaand, sê net, Here, hier is ek. Here, begin by my. Begin by my, Here, begin eers by my, Here. Want herlewing begin by my, begin by jou, dit begin by elkeen van ons. Ons sê, Here, gebruik my. Gebruik my, Here. Gebruik my, Here, sodat my teenwoordigheid 'n verskil kan maak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Jy kan jou sitplek neem as jy kan. Halleluja. Amen. Is so wonderlik, meer is naam so groot te maak. Amen. Ja. Amen. Dankie Anthony. Ek ervaar net soos wanneer ons 'n weerligstorm is. Ek dink baie mense is bang vir weerlig. Ek is nie, dis vir my mooi. Maar daar's 'n elektrisiteit in die lug en jy voel dit. Jy voel ook reën aankom wanneer daar reën is. En vanaand wys die Here vir my dat daar is weerlig aan die kom en jy moenie bang wees nie. Jy moet juis gaan staan dat hy weerlig jou slaan. Jy moet juis daar wees. Daai krag wat kom is ver bo wat jy kan weet of dink of kan besef, maar hy wil dit in en deur jou gebruik. So asseblief, steek jou hand op dat hy weerlig jou slaan vanaand. Amen. Woe! Ja, ek glo dit ook vanaand en ek glo dis ook met die sang so belangrik was vanaand hierdie laaste sang. So worship team, julle het amazing gedoen want hierdie laaste sang was presies dit. The Spirit wants to break out, maar daar's baie keer daai walls wat ons opsit en ons moet toelaat vanaand dat daai krag en daai Heilige Gees beweging vanaand elkeen van ons aanraak in Jesus naam. Amen. 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 Come on, God is. God is. Nou ek moet net gou 'n selfie neem om net vir mense te wys. Ek het hierdie ouens in Robertson laat so good. So kan jy net gou jou hande so, eers my so net so is jy reg? 1 2 3. Daai kant toe 1 2 3. Fantasties. Amen. God is so good. As jy alles vergeet het wat ek gedoen het die hele week, onthou net God is so good. Amen. God is so good. Hallelujah. Ek weet van julle is vanaand baie nuuskierig want jy hoop. Jy hoop dat die verlamde man uiteindelik genees gaan word. Amen. So ek is so half lus om stout te wees en dit nie te doen nie en dan moet ek volgende jaar terugkom. Amen. Maar ons moet by daai verlamde man uitkom. Halleluja. Die Bybel sê en ek is so bly ek dink is die verlamde man wat hierdie obstacle hier gesit het. Ek seker dis hy. Amen. Ek seker is hy. Sê vir jou langs in jou, well done. Jy's hier op 'n Woensdag aand. Well done. Amen. Selfs die ouens daar op die galery, well done. Kom maar gee vir die Here 'n lekker lofoffer. Halleluja. Ek sê vir Alex, dit was 'n lekker Pinkster vir my gewees. Amen. Ek het dit verskriklik geniet. As jy dit nie geniet het nie, is dit jou probleem. Ek sê altyd vir my gemeente, ek sê ek kan nie verstaan as jy 'n probleem by die preek het nie, want ek het dit so geniet.
Dit was amazing vir my gewees. Amen. So hierdie Pinkster was regtig amazing. Dankie Alex, dankie aan jou leierskap, dankie vir julle groot bederf. Ek het omtrent nog 'n tas nodig om alles wat hulle my mee bederf het huis toe te vat en dalk 'n broeksize of 2 sal ek moet gaan uitsorteer as ek by die huis kom of dalk op 'n ou vassietjie gaan of so ietsie, maar julle gasvryheid is fenomenaal. Baie dankie. Julle is 'n amazing gemeente. Kom aan, gee vir julle self 'n lekker hand. Ek moet sê, en ek weet ons is live, so ek hoop die ouens wat kyk na wie toe ek kom. No pressure. Maar hierdie ouens weet hoe om Pinkster te hou. Amen. Daar's 'n honger en 'n dors by mense vir Pinkster. Amen. Ek groet iemand buitekant, hy sê man, ek was nie gisterand hierson nie. Daar's 'n rede, maar ek is vanaand hier want ek hoop daai verlamde man. So al is dit net omdat jy hier is omdat jy 'n skierig is, prys die Here. Amen. Dan is jy hier en jy's in die teenwoordigheid van die Here. En hoe lekker is dit om so saam die Here se naam groot te maak. Just to worship God like this and just be in his presence. En ek weet dit is 'n weeksaand en ek wil tog net seker maak dat ek binne my perke bly, maar ek vertrou vanaand vir 'n finale net 'n ervaring van God se Gees vanaand. En ek glo baie van julle het getuienisse om te deel. En as jy getuienis het, kom praat met Pastor Alex en deel dit met hom en share dit met hom want ek glo die Here het mense aangeraak. En selfs gisteraand, ek dank die Here vir sy aktivering van sy gawes wat hy vir jou gegee het. Amen. Wie van julle sê, man, something happened to me last night. Daar was 'n aktivering. Prys die Here vir 3 hande. Ek sal dit vanaand weer doen. Maar daar was 'n aktivering en ek kon dit ervaar in die Gees en ek weet die Here was besig. En as jy aanlyn kyk, mag die Here jou ook vanaand aanraak in Jesus naam. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat U hier is, Here. Hierdie laaste aand van Pinkster, Here, ons het 6 dienste en ons loof U dat U elke diens so getrou was, Here. Elke diens het U net kom opdag en elke diens het U kom doen wat U wil kom doen het, Vader. En ek wil kom bid ook selfs vanaand, hierdie laaste aand van ons Pinksterdienste hier in Robertson, Here, 2026, dat U vanaand elke liewe een van ons sal ontmoet, Here. Because I believe God meets you at your level of expectation. So whatever your expectation is tonight, I believe God is ready to meet you wherever you are at. So Here, dis my gebed. Ontmoet ons waar ons is vanaand in die kosbare naam van Jesus Christus. Bless hierdie woord en nou sal uitgaan, Here. Dankie dat ons so net in aanbidding kon net weet, U is alreeds hier, Here. Soos die woord uitgekom het, there's an electricity in the air. Daar's 'n weerlig van God se Gees en God se vuur wat mense wil aanraak vanaand. En as jy bereid is en jy maak oop, dan sal die Here jou aanraak vanaand. En ek dank U daarvoor in Jesus magtige naam. Amen. Nou ek moet eerstens net gou ietsie doen. My dogter het vandag vir my boodskap gestuur. Toe sy sê vir my, "Daddy, what are you doing there in Robertson?" Ek sê vir, "What do you mean?" Sy sê, "I don't know what's happening, but people are sending me invites and following me." So ek wil weet, waar's daai jong manne? Sy sê, sy het nie 'n probleem daarmee nie. Jy moet net gou 'n fotootjie eers vir my wys of jouself wys en dan jou bankbalans. Dit is baie belangrik, sê sy. Jou bankbalans. Moenie net vir haar kom staan en likeie, dit werk nie so nie. Fotootjie en bankbalans. Amen. Nee, ek spot maar net, maar sy sê vir my, "Daddy, wat het jy gesê? Hou op, skinder van my." Ek sê ek het niks gesê nie, my kind. Niks. Asseblief sê vir ek het niks gesê nie. Amen. Ons glo aan Pinkster omdat Handelinge 2 vir ons sê daar was 'n uitstorting van God se Gees en toe hulle in die bovertrek was saam en hulle het saam gebid en saam die Here vertrou, toe stort hy sy Heilige Gees uit in vers 4 sê en almal sê gou weer almal. Sê vir die langs aan jou, dis jy ook, is met die Heilige Gees vervul. En ek wil sê, ek hou van die Amplified hierso. Ek dink ek sal ooit weer andersins so hierdie versie preek nie. And they were all filled, which means they are diffused throughout their being. En dis my gebed, dat jy van kop tot tone, soos daai hemp wat ek ingedruk het in daai, dat jy so vol sal word van God se teenwoordigheid. En ek hoop dis wat Pinkster hierdie afgelope paar dienste vir jou kom doen het. Dat jy, hallo? Daar sy prys die Here. Ek dink ek moet alles weer van voor af begin preek. Heerlikheid. Dis die finale vanaand. En toe het ek julle gevat na Handelinge 3 toe en ek het vir julle gesê daar was 'n verlamde man. Onthou julle daai man? Hy was van sy geboorte af verlam en toe het sy goeie vriende hom aangedra. Onthou julle dit? Ek dink sy vriende het geretire. Hy moet nou maar nuwe vriende kry, lyk dit vir my. Of het hy nog daai vriende? Wanneer hy moes nuwe vriende kry. Wat prys die Here vir nuwe vriende?
Dankie, ons waardeer jou, dankie, hoor. Ja, R50 vir jou, hoor, okay, great. En die Bybel sê hulle het hom neergesit by hierdie plek, mooi poort, waar hy van die skare gebedel het, die tempelgangers. En toe het ons gesê, hy shame, hy's nie 'n goeie bedelaar nie, want sy smile is hopeloos te groot. Okay, wat 'n mooi ding is, maar dis hopeloos te groot. Okay, hy's nie 'n goeie bedelaar nie. En toe het ons gesê, toe daar 2 manne wat hier in die bo vertrek was, wat gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees, wat gediffuse was met die Heilige Gees, hulle het 'n helper. Amen, sy naam is die Heilige Gees. He's our parasol, he's our paramedic, he's our parachute. Onthou julle dit? Jy het 'n helper. Kom aan, jy's nooit alleen nie, jy het 'n helper. En toe sê ons, jy het ook 'n bietjie krag van die Heilige Gees. You've got? Nee man, jy moet hom so 'n bietjie skud. I've got the power! Okay, jy moet dit gaan oefen nou, right? Jy het power, jy het krag, jy het gebed, jy het al hierdie great goed, jy het boldness, onthou julle dit, jy het boldness, jy het al daai great goed, jy sal nooit vergeet nie. Jy het boldness, jy het al hierdie amazing goed en hulle het by hom kom staan en gesê, "Look at us." Kan die wêreld na jou kyk? As jy die Heilige Gees het, kan jy met boldness enige plek instap en vir mense sê, "Look at us." Amen. Kan jy sê, "Look at me"? Kan die wêreld na jou kyk? En toe sê ek vir jou, "Silver and gold I don't have, but what I have." Halleluja. Hopelik vanaand het ek wat jy nodig het. "Silver and gold I don't have, but what I have I give to you in the name of the Father, in the name of Jesus." En toe gryp hom by sy regterhand en toe gebeur daar iets met hom. En vanaand wil ek vir jou sê, wat het jy nog? Wil jy graag weet, wat het jy nog? Nee, jy's 4 ouens. As jy ouens hier agter die skerms, dan verragtig, julle is maar stil en boring, jong. Hallo? Wie van julle wil weet, wat het jy nog? Behalwe vir hierdie ou wat moet opstaan, wie van julle wil weet, wat het jy nog? Jy het nog iets en vanaand gaan ek vir jou gee, die key wat ek glo elkeen van ons het, wat die kerk ook nodig het. Jy sien, nie was die pastor gewees, en soos 'n goeie pastoor gaan hy in die gemeenskap in en hy gaan nooi mense. En hierdie pastor het besluit hy gaan hierdie besigheidsman target. Hy wil hom in sy kerk hê. And he went and he constantly invited this businessman to come to his church, but the guy never ever came to his church. And he would go back and he would invite him and he would go back and he would invite him. En die ou het net nooit kerk toe gekom nie. En toe eendag toe bel die tannie langs aan die kerk, die pastor sê, "Pastor, you must come to church immediately." Hy sê, "Why? What's wrong?" Is hy 11 vir die aand, 'n Saterdag aand, het nog sy pyjamas aan. Sy sê, "No, pastor, the church is on fire." Hy sê, "Hallelujah! Woo! Thank you, my sister, I believe it." Sy sê, "No, pastor, you don't understand. The church is literally in fire. It's full of flames. Daar's net vlamme oral oor." Hy trek sy kleertjies aan, gaan na die kerk toe. Toe hulle aankom is die brandweer daar en hulle probeer die vlamme blus en die hele kerk is net op in flames. En terwyl hy so stap, dink hy, "Man, wat gaan ek nou maak?" En hy stap so tussen die water en die as en alles so deur. En die volgende oomblik hier staan hierdie besigheidsman. Kom ons sê sy naam is Frank. Hy sê, "Hey Frank, it's the first time that I ever see you at our church. I've invited you so many times, but you never came. It's the first time you are at our church." Hy sê, "Yes, pastor, it's also the first time that I see your church on fire." En weet jy wat is hartseer? Daar's soveel kerke wat nie glo aan die vuur van die Heilige Gees nie. Daar's soveel kerke wat nie meer aan die brand is vir die Here nie, waar die lidmate nie meer aan die brand is vir die Here nie, waar mense nie meer glo aan hierdie vuur ding. Ek onthou, toe ek ook oorgekom het van een denominasie na hierdie charismatiese denominasie toe, nou kom dan die pastor sê, "Tonight we're going to pray for people for fire." Toe dog ek gaan na die kerk uit hardloop. Want ek wil nie aan die brand slaan nie, Vaderland, waarvan praat hierdie pastor? Ek wil nie aan die brand slaan nie, en naderhand het ek begin besef, maar hey, daar's actually skrif vir hierdie, en luister gaan mooi wat sê, hy hierso vir ons mooi, hy sê, jy het vuur, ek doop julle wel, dis Matteus 3 vers 11, dis Jesus wat sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met ice cubes. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met ysblokkies. Nou, hoekom lyk dit asof wanneer jy by 'n kerk kom en jy's 'n prediker, dan sit hulle almal daar. Ek het dit Sondag gesê, God's chosen frozen.
Jy weet, ons is so gereserveerd, ons is so, moet net nie ietsie probeer nie. Pastoor, ek hoop net jy gaan vanaand om uit my sitplek uit, wow, nee, ek is 'n ysblokkie vir Jesus. Ek is 'n ysblokkie vir Jesus, ek is 'n ysblokkie vir Jesus. Los my in die vriezer. Nee, maar wat 'n nonsens is dit? Dis nie 'n liedjie nie, by the way, ek het dit self opgemaak, okay. Hy sê, ek doop jou met die Heilige Gees, en met? Ek doop met die Heilige Gees, en met? 4. Dis deel van die dooping met die Heilige Gees, om jou te doop nie net met die Heilige Gees nie, maar om jou te doop met vuur. Dan lees ons in Handelinge, dan sê vir ons in Handelinge, hy sê, hulle het iets soos ysblokkies gesien op die ouens se koppe. Sê gou weer. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel is. So kan jy imagine hoe dit moes gewees het. Hulle is in hierdie boot vertrek en die volgende oomblik kom die Heilige Gees op hulle en daar's tonge. Hallo, as jy nie weet wat daar's tonge, maar hierdie tonge is van vuur. There's fire. Let me tell you something. Fire is part of the baptism of the Holy Spirit. The church should be a church on fire. Vir jare het ons met 'n plek kom wat sê jy kan nie in die kerk sê jy moet gevul wees met vuur nie, want weet mense gaan dink is weird. But it's biblical. He will baptize you with the Holy Spirit and with silver and gold I don't have, but I have fire. Okay, jy glo my nog steeds nie. Hoor wat sê Reinhard Bonke, een van die grootste evangelists. Hy sê some people want ice cream Christianity. Cold, but nice. Wie van julle hou van roomys? Hoe is 'n glove roomys? My moenie warm wees, hy moet koud wees. Hy moet verkieslik gevries wees. Hy moet koud wees, dat jy hom lekker kan eet. And sometimes that's what we want in a church. Ice cream Christianity. They want their churches to be like museums. But the church is not a freeze box. It's the Father's house. Come on, say amen. The Holy Spirit warms up the Father's house. Ek love it. Okay, jy glo my nog steeds nie. Kom ek vat jou na 1 Tessalonisense 5 vers 19 toe. Paulus skryf nou. En Paulus sê, do not put out the Spirit's fire. Met ander woorde, ons kan die Heilige Gees vuur in ons lewens blus. Hy sê, do not put out the Holy Spirit's fire. Don't quench it. Let it. Heerlikheid, ek sal nooit vergeet, die eendag gaan ek na hierdie spinfietsie goedjies toe. En ek is bietjie jonger gewees en ek gaan ook nou spin en ek ry met my fiets na die spinklas toe, my gewone fiets en ek kom daar aan en ek is relatief fiks en ek klim op hierdie spinfietsie en langs my is 'n ouerige tannie en ek dink nee wat tannie, ek gaan vir jou wys op maat, ek gaan vir jou wys en ek begin daai ding te trap en daai tannie daarvoor sê druk so, vinniger en dan skree sy, let it burn. Ek sê tannie, ek burn nie, ek dooi. Ek het afgeklim van daai fietsie af, ons was nog nie klaar nie, ek was badkamer toe, dit was nie lekker gewees nie, en ek het iemand gebel om my te kon haal, want ek kon nie met my fiets huis toe ry nie, alles het geburn. Nou, dis nie 'n lekker burn daai nie, hoor, hierdie burn is 'n lekker burn, dis die burn of the Holy Spirit, let it burn, let the baptism, listen to this, let the baptism with the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit, met ander woorde, doop, beteken wanneer ek in water gedoop word, dan gaan ek onder die water in, ek word vol van die substance van doop. As ek met die Heilige Gees gedoop word, dan word ek vol van die substance van die Heilige Gees. As ek met vuur gedoop word, word ek vol van die substance van fire. Let the baptism of the Holy Spirit and fire cleanse you and empower you. Don't resist it. Dis hoekom die mure moes afval in daai sang. Don't resist it, let it. Come on, say it again, let it. Nou John Wesley, ek love John Wesley, hierdie oud gepreek, en as hy gepreek het, was daar revival dienste, en eendag kom 'n jong oudom toe, hy sê van, man, hoe kry jy dit reg, aand na aand, om net dienste te hou op dienste, en mense kom by die Here uit, en mense dien die Here, hy sê, it's easy, hoor wat antwoord hy, John Wesley said, I just set myself on fire, and folks come and watch me burn. Ek love it. I just set myself on fire, and people come and watch me burn. As iemand aan die brand is vir die Here, sal jy weet, jy sal dit sien, jy sal dit ervaar. Nou ek sê baie keer vir ons, as iemand vir my, maar pastoor, kan jy nie net stil staan agter die kansel nie? Kan jy nie net stil staan nie? Asseblief, bly net op een plek stil. Dis beter vir die kameras, dis beter vir alles, dis beter vir ons ook, want ons nekke, ek glo in genesing, by the way.
Of bly net binne hierdie. Sê ek, man, as jy 'n vuurhoutjie vat, en jy like daai vuurhoutjie, gaan jy nie so staan en sê, as daai vuurtjie nader kom, dis nou te sê, as hy bly, wie blaas hom dood? Seker jy, nee. Maar as jy hom aansteek, miskien doen jy 'n beter job, steek hom gou-gou aan daar, en hou hom gou-gou vas. As jy hom aansteek, en jy hou hom daar, amper is alles in die brand, halleluja, die kerk ook. Maar as jy hom hou, en ek hou hom vir 'n rukkie, jy's 'n ou roker jy, né? Ou roker, hier kom dit nou uit, pastoor, uitgevang. Maar as hy hom aanhou, en aanhou, ja, hy sien, hy blaas hom vinnig dood. Maar as ek daai vuurtjie hou, en daai vlammetjie kom al nader aan my vingers, gaan ek nie staan en sê, sjoe, is warm julle, eina, ouch, nee, wat gaan ek doen? Fire! Ek gaan ontslaa raak van daai vuur, want daai vuur gaan my brand. So luister, ek kan nie stil staan as die vuur van die Heilige Gees op my is. Man, dan kan ek nie help nie. Halleluja. Ek kan ek nie help nie. Then I've got the fire of the Holy Spirit in me. Dan kan ek nie stil staan nie. Halleluja. Dankie Here vir hierdie mikrofone. Dankie Here vir hierdie mikrofone, want nou kan ons beweeg. En weet jy wat gebeur as ek in die brand is dan en ek raak jou aan, dan gaan jy ook in die brand wees. Kyk lekker smal hulle vir my. Prys die Here. Ek gaan hy ook. Jy sien, daai vuur kom sommer dadelik. Hy vat hom sommer dadelik. Jy sien, vuur is aansteeklik. Fire, dis hoekom, sorry, jy gaan my nooit, maak nie saak hoe oud ek is, agterkant sal laat staan, sê, nee man, daar's 'n vuur, there's something in me, there's something burning in me, ek kan nie stil staan nie, daar's 'n vuur hier binne in my, halleluja, daar's 'n vuur hier binne in my, silwer en goud het ek nie my bel, maar wat ek het, I've got some fire! Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. Jy gaan hom nou sien, papi. Maar dit nie, sien jy hoe vinnig word die vuur uitgeblaas? Sien jy hoe vinnig kan ons die vuur blus in ons lewens? Net so kan die vuur geblus word. Of het nou omstandighede is, of het nou fence is, partykeer vat ons 'n fence, ons like 'n fence. Hallo, wie van julle love 'n fence? Ek sê altyd, don't take offense man, take the gate. As jy die fence vat, gaan jou broek aan die draad vashak. Vat die gate, loop deur die gate, jou simpel ding. Moenie oor die fence klim nie. Hou op om 'n fence te vat, hallo? Come on church. A fence takes the fire away like this. En ek kan aanhou vir jou sê, wat die vuur baie keer in ons lewens blus. En dan beland ons in 'n plek, waar ons verlam voel, of verlam is as gevolg van sonde in ons lewens, omdat ons die vuur begin blus het. Dis hoekom Paulus skryf en hy sê, moenie die vuur blus nie, hou dit brandend. Hoor gou wat sê Romeine 12, wat sê dit so mooi, ek is amper klaar, ek beloof jou. Romeine 12 sê, never, sê gou never. Never means never. Vir die Afrikaanse ons nooit. Ooit. Nooit. Ooit. Never, ever. Let the fire in your heart go out. Keep it alive. Ag man, is net so, dan verloor ons die vuur van die Heilige Gees. En dan begin ons te kritiseer. En dan vat ons daai offense ding. En dan hardloop ons met allerlei goed. Hoe daai kerk, nee, wat daar was so van die snaakse ou mannetjie, so maar dingetjie wat daar rond gehardloop het en gespring het en gepraat het oor vuur. Ag, is sommer simpel daai man. Wat so nonsens is dit nou? Fear. No, you see, it's when you lose the fire of God. When you lose the fire of God. Never, ever let the fire in your heart go out. Come on, kyk vir die langs en sê, never, ever. Am I going to let the fire go out? I'm going to keep it alive. Nou, ek moet daarom vir jou wys, ek het 'n doktersgraad, so ek gaan gou vir jou verduidelik, wat is die woordjie vir vuur in die Grieks daar? Is die woordjie zeo. Sê gou zeo. Al praat jy ook nou Grieks, hè? Prys die Here. Sê vir nou langs aan, jou zeo. Sê, jy praat Grieks, man. Sê, ek weet. Zeo is die woordjie vuur. Is my so lekker woordjie. Zeo. Silver and gold I don't have, but what I have some zeo. Fire. Silver and gold I don't have, but what I have some fire. En daai woordjie zeo beteken to boil with heat.
Het jy geweet, hulle sê at 211 degrees Fahrenheit, water is warm. Ek kan aan bad, ek kan wat ook al doen met daai warm water, it's warm. But if you turn up the heat with just 1 degree, warm water, 211 degrees Fahrenheit, becomes 212 degrees Fahrenheit and has the ability to create steam. Soos jou ketel. Hy maak stoom. And steam has the ability to move a locomotive. So jy kan maar ou stokkinstroom wees, papi. Jy kan maar daar vas staan. Ek is 'n lokomotief. Niemand sal my move nie. Pastor, jy kan maar try. Ek hoef jou nie te move nie. Wanneer jy die hitte opdraai met net 1 grade in jou lewe. Just 1 degree can make the difference. Paul says, en ek love lokomotiewe. Ek het so klein speellokomotief by die huis. Ek by die huis kom baie keer 'n losse kom, laat hy so 'n bietjie hardloop. Dan maak hy stoom en hy maak seker gelyk. Toet toet en die stoom kom uit en hy seker liggies. Ek laat dit dan seker daai treintjie gaan en sê go 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 treintjie go. Go 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 fire. Zeil 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 zeil. Hoekom? Want wat gebeur is daai boy, van ons is nice. Pastoor, kom daarom kerk toe. Dit was elke dag vir Pinkster hier, pastoor. Ek is mooi warm vir Jesus, halleluja. Hy wil nie moet warm wees nie, hy wil nie moet on fire wees. He wants you to turn up the degree with just 1 degree. Hou op om net warm vir Jesus te wees en ek's op my pad hemel toe, halleluja. Nee. Turn up the heat tonight with 1 degree from 211 to 212 and now God says I can take you no matter who you are. You can be the swaarste lokomotief en ek sal jou begin beweeg. Het jy gesien as 'n trein in beweging kom? Somebody wants to stop my fire. En hy stoom. Maar as daai ding begin 'n momentum kry, papi, dan is daar klomp trokke agter hom aan. Jy moet vashou papa, dit gaan vinniger. Dit gaan vinniger. Never let the fire in your heart go out. Jy sien, jy was nooit gemaak om alleen die vuur vir jouself te hou nie. Ek was gemaak om die hut op te draai sodat hy stoom kan begin werk. En hy lokomotief gaan nie op sy eie nie. Hy moet mense saam met hom vat. Hy moet mense saam met hom hemel toe vat, want silwer en goud het ek nie, papi, maar wat ek het. I've got some Zeo fire. I've got some Zeo fire. I've got some Zeo fire. En hy vat hom met die regterhand, sê die woord van die Here, as gevolg van die vuur in hom in. Silver and gold I don't have, but what I have some fire. Get up! Get up! Get up! Woo! Die Bybel sê, I was so excited. Hy het oral oor gehardloop. He got so excited. He started running. He went into the temple. He started praising God into the temple. Luister, Pel, jy is verlam van jou geboorte af. Jy kan hardloop. Hardloop, papi. Silver and gold I don't have, but what I have some fire. I have some fire. Wat staan jy stil? Hardloop. Hardloop. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Keep it alive. Turn up the heat. Turn up the heat. Turn up the heat. Turn up the heat. Turn up the heat.
Turn up the heat. The Bible said he was dancing. He was rejoicing. Nee, jy water nie dans, papi dans. Listen, at the end of that story it says, wag jy, never let the fire go out. En die woord van Here sê, those who were amazed were those who were in the temple. Hulle kon nie glo, die ouens wat in die kerk is, hulle wat in die tempel is, hulle kon nie glo hierdie ou. Hulle sê, dieselfde ou. Hy het nie so stil gestaan nie, move, papi, move. Dans, laat jy dans, papi, laat jy gooi. They were amazed. Hy gaan in die tempel in die tempel. They were amazed. Is this the same man? Look at it. Look at him. Silver and gold I don't have, but what I have. En vanaand is dit tyd dat iemand net weer die temperatuur sal opdra in jou lewe. Because he wants to baptize you with the Holy Spirit and fire in this place tonight. And I want you, if you say, I want that fire, quickly come to the front here. Because I believe tonight God wants to baptize you with His Holy Spirit and fire. If that's you and you want that fire, come. Moenie wag nie. Kom. As jy daar vuur so, kom. Lord, I pray that you will baptize people right now with that fire in Jesus' name. In Jesus' name. Fire. Ek soek 'n paar catchers hier op. Fire. The fire is strong. Kosh, shababa. I want catchers. Ki, shababa. Do I have catchers here? Fire. More. Increase the fire. Fire. Fire right now in Jesus' name. Fire right now in the name of Jesus Christ. Lord, I thank you for your fire right now. Yes, increase the fire. Never let it go out. Zeo, fire. You actually catches. Oh yes, she spoke about electricity, Lord. She spoke about the lightning in the name of Jesus. Touch her right now. A fire. I believe God is going to touch people in this place with that fire. Dis baie sterk hiervoor. Shababatakas. As jy daar sit, is okay. Ouens wat omval, moenie worry nie. Dis nie 'n omstamper nie. Is net die krag van die Here. Is net die vuur van die Here wat mense aanraak. En fisies kan jou liggaam dit net nie meer hanteer nie. God se teenwoordigheid. Thank you, Lord. It's about you, Father. That fire right now. Touch her. Woof, vang hom mooi. In Jesus' name. Whoa, yeah, gosh, shut up. Fire, Lord. A fire. Elke diens het jy gesê, Here, meer. Ek bid vir meer vanaand, Here. In die naam van Jesus, meer van die teenwoordigheid. Lord, let that fire increase. Let that fire burn. Let that fire increase. Let that fire burn. Ek wil as jy voor saam met jy sommer so profeties net daai, just like as jy die oondwarmer sal sit en jy draai daai knob op met grade. Draai die grade net so bietjie op in Jesus naam. In Jesus naam. Koshaka tarabasanda. A fire right now, Lord. A fire. That's right. Increase that fire. Sommer 'n double portion vir jou vanaand. In Jesus naam, jong man, ontvang die vuur van die Here. That's the thing that will carry you through in life, the fire of the Holy Spirit in your spirit right now in Jesus' name. Touch him right now. Yes, there it is in Jesus' name. A fire. Woo! Thank you, Jesus. Increase that fire, O Lord. Increase that fire. Oh, now, Father, in the name of Jesus, increase that fire. Oh, yes, you are longing for that fire. You want that fire. God says, receive it right now. Receive it. Turn up the knob. Draai op. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh Lord, we thank you for the fire. Increase the fire right now. Fire right now.
touch her right now. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Touch her right now. Now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. A fire. A fire. A fire. A fire. A fire. A fire. Here, raak hierdie jong mense aan in hierdie plek, Here. Dat hulle aan die brand vir Jesus sal wees, Here. That nothing will hold them back tonight, Lord. Nothing will hold them back. Touch her right now with your presence. Touch her right now. There's not. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now in Jesus' name. Right now. Oh yes. Gently, gently, gently. Turn up that heat. It's your desire tonight in Jesus' name. Kan net die hierdie kant toe kom. Hallelujah. Hallelujah. That's right. That's right. That's right. There are people in the front here that are so desperate for that Holy Spirit presence tonight. Lord, I thank you for that fire. I thank you for that fire, oh God. I thank you for that fire. Kan ek maar uit wil bring asseblief? I thank you for that fire in the name of Jesus. Kerk, ek weet dit mag dalk vir jou vreemd wees. Dit mag dalk vir jou vreemd lyk, maar ek wil vir jou sê hierdie is reël vanaand hier voor. Mense wat sê, Here, raak my aan. Die krag van die Here wat hulle aanraak vanaand in die naam van Jesus. That power is for you tonight. That power is for you tonight, right now, right now, right now. Increase that fire, oh God. Oh yes. Take away every hindrance. Take away every plan of the enemy right now. In the name of Jesus Christ, and we release that fire right now. Silver and gold I don't have, but what I have I give to you. In the name of Jesus, fire of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Soek het een van die intercessors hier om wel te kom bedien. One of the intercessors just come minister here right now. When she gets up from the floor, I want you to minister to her. There are things that God is doing right now. Don't pick her up. Don't take her. Just let her lie in the presence of God. But when she gets up, I want you to minister to her right now. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Die begeerte in sy hart, Here. Die begeerte in sy hart, Here. Hy het gesê, Lord, I want this. I want this, Lord. I want this, Lord. I want this, Lord. I want this, Lord. So touch him right now, Father, with your presence. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That's right. Just stand. Just wait upon the Lord. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you for your fire. It's not about me. It's about him baptizing you tonight with fire. The fire that you need to run this race. As dit nie belangrik was nie, dan sou dit nie in die woord gewees het nie. Ek sal jou doop met die Heilige Gees en ek sal jou doop met vuur. So Vader, vanaand sê ek vir U dankie vir hierdie vuur nou. Ek weet ek het my hande op U gelê, but I pray for a double portion right now. Every hindrance, every wall will be broken right now as your presence just touch you right now, Father. Van nou kom tot tone, Here. Nou in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Fire, 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 fire. That's right. That's right. Oh yes. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. Hoef nie bang te wees nie. Just receive it right now. That's it. That's it. I'm not doing anything. Holy Spirit, do it right now. Fire. 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 Dankie Heilige Gees. Raak hom nou aan. Raak hom nou aan. Raak hom nou aan, Here. Raak hom nou aan, Here. Dankie vir die teenwoordigheid, Heilige Gees. Raak hom nou aan in Jesus magtige naam. In the name of Jesus. If you are sitting there, just pray for the people in the front here that says, Lord,
Baptize me soos dat ek in water gedoop is, Here, so wil ek vanaand gedoop word met hierdie vuur, Here, dat dit van my kop tot my tone sal vloei, van my kop tot my tone sal vloei, nou in Jesus naam, let it flow, Holy Spirit, that's right, let it flow, let it flow, let it flow, steek hierdie vuur aan, Here, hier binne in hom, steek hierdie vuur aan hier binne in hom, Here, steek hierdie vuur aan hier binne in hom, Here, en sy gees mens, nou in Jesus naam, there's a fire burning in your soul, and you won't be able to control it. There's a fire burning in your soul. Lord, thank you for that Zeo right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, touch him right now, Holy Spirit. Touch him right now. There it is, there it is, there it is, right now in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Fire, 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 right now. Oh yes. Woo. Increase the fire. Increase the fire, oh God. Increase the fire, oh God. Increase the fire. Increase the fire. Give me your hands. That's right. That's right. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. 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 Yo. In Jesus' name. In Jesus' name. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees. No, Heilige Gees. No. In Jesus' name. Oh, yes, Lord. Like a lightning fire. Like a lightning fire. Like a lightning fire. Touch her right now. Fill her right now. Oh, kom eens 'n bietjie hierdie kant toe. Julle moet uitkom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fill her right now, Lord. Fill her right now for the assignment and the purpose that you have for her, Lord. Touch her right now. Jesus naam, ontvang dit net. Draai net so om, daar sê, ontvang dit net. Moenie bang wees nie. It's okay. It's okay. It's okay. He fills you right now. He fills you right now. He fills you right now in the name of Jesus. Here it is. Touch. That's okay. Thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit fire right now, Lord. In Jesus' name. Now, Holy Spirit. Now, Holy Spirit. Now, Holy Spirit. Rock nou aan hulle vlees. Vuur van jou kop tot jou tone. Van jou kop tot jou tone. In Jesus' name. Double portion. 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 Double portion of your fire right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Touch you right now. You see, church, it's not just about falling over or falling under the power of the Holy Spirit. It's about being baptized. In other words, you have no more control. Soos hy eenvat en hy daai ingegaan het, jy het geen meer kontrol nie, geen meer beheer nie. Jy laat net toe dat die Heilige Gees jou van kop tot tone vul. En Here, dis my gebed vanaand, Here. This will not be a show, it will not be anything else except your presence, oh God. Your fire in this place, Lord, touching people. Soos hierdie jong dame wat hier voor my staan, Here, wat net sê, Lord, saturate me. Fill me, Holy Spirit, fill me. Here, ek soek meer van die Here. Ek het 'n begeerte om deur die gevul te word vanaand, Here. I've got a desire for your power, oh God. Touch me, touch me, touch me, Lord. I need you, Holy Spirit. I need you. Thank you, Father. Thank you, Father. And I want to teach you tonight, it's not about if you fall, you have it. It's about if you receive it in your spirit tonight. Share it vat vanaand. If you turn up that knob 1 degree, you will experience that fire right now. And it will increase. Soos wat dit nou in jou increase in Jesus naam. It increases. It increases over you. Thank you, Holy Spirit. Soos 'n ketel wat kook. Hy begin eers koud en dan begin al hoe warmer te word en warmer te word en warmer te word. En die volgende oomblik is daar stoom wat in daai ketel uitkom. Increase that fire. Increase that fire right now, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh yes, it's all over you. Fire. Fire. Come and increase your fire in our life, oh God, for the
purpose and the assignment that you have for her, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. That's right, that's right, that's right. It's okay. Just let go, let go, let go, let go, let go, let go. Maar dit jy probeer beheer nie, is onnodig. Is onnodig om te probeer beheer. Just let it go. Just let him touch you. Just let him touch you. That's okay. That's okay. Laat jou net aanraak. It's awesome. It's awesome. Is 'n lekker ervaring. That's great. That's great. Yes, that's it. Increase it, oh God. Increase it, oh God. Increase it, oh God. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Are you Lord God? Thank you, Father, in Jesus' name. Fire, 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 fire. Oh, Worthy is the Shakatarabasanda. Increase it, oh God. Increase it, oh God. Your fire, Holy Spirit, right now. In Jesus' name. Silver and gold I don't have, but what I have thy power. Holy Spirit, in Jesus' name. In Jesus' name. Fill him right now. Fill him right now, Holy Spirit. Touch him, touch him, touch him, touch him. Touch him, touch him. Ja, Here nou in Jesus' name. Kashababata, kasatarabasanda. Dank jy, Heilige Gees. In Jesus' name. Are you Lord God? In Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Dank jy, Heilige Gees. Dit wat jy alreeds kom doen het hierdie week, maar Here vanaand, kom sit jy net die seël op dit wat jy elke dag in sy lewe kom doen het tydens hierdie dienste, Here. Maar vanaand, Here, bid ek vir daai volmaak van die Heilige Gees, volmaak van die vuur, Here. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Dankie, Heilige Gees, dat ek my hand op hom kan lê, Here. En hierdie begeerte wat hy het, Here, om gevul te word met die Gees, Here, vir meer en meer en meer van die teenwoordigheid nou in Jesus naam, Here. Raak hom aan, Here. Raak hom aan, Here. Vul hom met jou Heilige Gees nou. In Jesus naam. In Jesus naam. In the name of Jesus, touch her right now. Touch her right now. Touch her right now. Touch her right now. In Jesus name. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right, that's right. More, Holy Spirit, more. Raka Shandarabasa. Now, Holy Spirit. Nou, hy is gentle, die Heilige Gees. Al lyk dit nie altyd so nie, maar sy vuur raak ons aan. En sy vuur verander ons, en sy vuur maak ons nuut. So Here, dankie dat U aan nou vanaand net kom nuut maak deur U teenwoordigheid, Heilige Gees. The fire of the Holy Spirit right now upon her right now in Jesus name. Touch her right now. Touch her right now. Touch her right now. Here, die begeerte wat sy het om gevul te word met die Heilige Gees, Here, met die krag, met die vuur, Here. Dankie dat U dit vanaand kom doen. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Yes, Holy Spirit, touch her. Touch her. Touch her. Your presence, oh God. Roko shaka tarabasanda. Increase that fire. Increase that zeal right now. Holy Spirit, right now. Right now. Right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Some triple portion for you, eh? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. A fire that He will run with in Jesus' name. Right now, right now, right now, right now. Thank you, Holy Spirit. Lord, you touch, you touch, you touch. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. You are faithful. You are faithful, Holy Spirit. You are faithful, Holy Spirit. Come and meet them at their level of expectation tonight, Here. Raak hom aan, Vader, van kop tot tone vanaand in Jesus naam, Here. Dankie vir die vuur wat brandend is vanaand, Here. Dankie vir die vuur, Here, wat nie geblus sal word nie, Here. Here, kom en bring hierdie vuur net weer opnuut in sy lewe, Here. Daai vuur wat hy eens op 'n stadium gehad het, Here. Here, kom maak daai vuur weer nuut, kom maak dit weer wakker. Ek blaas oor daai vuur nou. Partykeer as 'n vuurtjie doodgaan, dan blaas ons oor hom, dat daai vlammetjies net weer kan opkom, Here. Ek blaas vanaand, Here, die vuur van die Heilige Gees oor hom nou, in Jesus naam, in Jesus naam. Touch him right now. Come, Holy Spirit, right now, in Jesus' name. That's right, that's right, that's right. That's right, increase that fire, increase that fire, increase that fire right now, Holy Spirit. Increase that fire and anointing right now, in the name of Jesus.
is my daily bread. Ja, moet nie my kykie, maak jou oor toe man, ervaar dit is daar, moet nie my kykie, ek doen niks, is Heilige Gees. Sou met jou mond, hier is die ek, hier is die ek, hier is die ek. Touch him, touch him, touch him, touch him, touch him, that's right, that's right, that's right. Now,